Zan po kan soi thei lo he Rate san group in kompui decoration sub committee te kan cheme ka nizan masa inri nizan kan bul kan chana thotan nizana kan chun zom le a hei ni hall banner frame turani a kan banner he 3D ni chia lo ma se chu tiang anga lan ve theina chuan kan ti pom chuak don ni yang kul chon hei nova hawin kan buai pui me ka zana thing zai te tiang chon kan rit lak ani helama hian kan nula lam ten pangpar moi deuh mai nan chai me ka hi lama khian puan khan lam buai pui tu ten oma tangwal roki male se na ten puan an lakai me ka an la sang khop mai ki la hian te ka hobin puan khan an lapot parna samaya ming sang ite la mi eng department ngen di ka selawa tir ka department hin ni deu berin ka sia na tulna pianga ni han sikutin tlan kol charchara refreshment committee chairman ani boka decoration committee kan che reng nei lein boi pui tu ania hey aresa chas ten yom tak pe po ngomani diki khobel ne hei nang dumin ka sia sini hi mulok du ta chon sini lo en mai tur ni hey mi sang ite nu nui tro nu nui te hey pi feli an pa in chua phalna ron pelo maya janin chu kan sor thaya pi feli janai nula ruat kimi ania ni hi nulat lai tanga chang che reng ani janin chu anawom kalsanin aron hatlang ani eta hi buang te artist ni bok artist ani na hi tama artisan ahuam thai jong chu thiam vel vek ani kan la buai ko maidar som le chan ve ani meka hei purwa chunga komala hoi te se purwa chungan janin chu minon troi oma atangkai khop mai thangpuya po thalak chau lo ko lo thiam ani ma se ni za engineer azunin siam ka ni zan thlipi min anuaya ding chuak zau talo voinan repair le ni e pulom zuala a inti ha to khop maya apu zon pa dam lo box se kortha ril rupi reng i no ma a chor man me lo ni bai lu khop bai kun em